नॅशनल गेम्साच्या वेळार कोट्यांनी रुपया मोडले. I believe with the total cost of something roughly about 60 odd crores and the quality of that work. कालच्या दिसाक आमच्या आल्दोनचे आमदार ते सायटीचेर पावलेले रूफ जे पडटा. It shows substandard work that has been done within few years. हे इन्फ्रास्ट्रक्चर जेन्ना हेची गॅरंटी कोण घेता, त्या कॉन्ट्रॅक्टराची जबाबदारी कोण घेता, who has they have to be basically blacklisted. हे चल्ला ते सगळे because of the commissions. हे चल्ला सगळे substandard work and Goa is turning into a banana. दुसरे कदंबाची बसी आणि मार्गाव टू पेंजिम लीक जाऊन लागला. चोड पाऊस पडलो हेंगे हे मंत्री हा तेंगेले म्हाका दिसता घरान पयली लीक जावपाक जाय आनी ती खोटोले एक्चुअली परिस्थिती. कदंबा corporation today is the worst corporation in the entire state in terms of petrol mileage, in terms of tire, in terms of staff, in terms of infrastructure. Yes, सगळे म्हाका दिसता छप्पर माडके या पावसान दाखोवन दिलेले आसा. आख्खे वयतिंगा लिकेजीस. दिस इज अ गव्हर्नमेंट ऑफ फेलियर एंड लिकेजीस आणि कॉमन मॅनाक त्रास जाता.